Anyang aki din! Nagtuok ti aguray dito yung auditorium. Apay aya, mabisin ka manan. Nagmerienda ka mat itayan. Saan ko akabailan ti kasto yung agururay? Napanak la ko man nagpasada. Ay nadandanin malpas ti programa. Ag-retire lang nga rodan. At dapay la programa mo ta kastoy. Siyempre mat Agasam nga data 40 years anang isuro ni mama dito nga eskwelaan. Manungay ti awaten ni mama nga ag-retire. Kwartalaang matyadda di tapanunot mo. Kunamot la no saan ka nga interesado mo. Ay na, saan mo nga agawon ni mama Ijay balay nga agyan. Makitam na ita nga kinaagom mo. Anyalaang mat nga ijay paggigyanan nyo. Boarding house. Saan akayat ni mama no awan aircon na? Basta, ibingayan na kiti kwarta ang maawat ni mama. Saan mo atagi ko ay namin? Ay ma'am, congrats! Oh, manang los, agyaman nagtaymay ka. Ay grabay, nagadaw tinagsangay. Talaga the best ka, teacher. Ay, mamiss ko tagisuro. Agam sabalin tibiyag ko ita. Enjoy yung matan tibiyag mo kas pensyonada. Agpasya-pasyar ka matan. Ma, agawit na yon. Ay, mabit lang. Kasarsaritak na ito yung best friend ko, pensyonada padak. Ay, wan gayam. Awisan ka. Makimiyembro ka matan iti grupo mi asinyaw. Adda sumba kada Martes. Walking ijay parke. Numaminsan out of town. Mayat manday tama nang. Ma, agawit tayon. Mabisinan dagiti apo ko. Ay, alag-langan ti cellphone number mo tawagan ka. O sige manang. Tapagsaritaan tanto ti may papanday ta organisasyon nyo ngay bagbagam. Bumaba kayo na. Rabiin. Ay, bumabata man langan, mama. Nakarek-reklamo kasi karoni. At dapay nga rod papanak. Di ta kayo malangan. Agong unget samot ni ading mo. Ay nabayan yun, mama. Sige, umunag tayo di tabalay. Mangmangag kun ti panagsangsangit dagiti apo ko yun. Apay ngagsangit da. Awan ka di ti mga awir kadakwada. Adda nila kay ko. Ngam na ibusan ti gatas da. Ay, mami, kwartam man. Taibaon ko nila kay amapan gumatang iti gatas dagiti apo ko. Di ka pa'y lagi matang, mate. Rabi, ipaun mo pa'y lang mata tao. Ingkakit din, saan kan nga agreklamo? Di kakit agyaman tanang tid ni mama iti igatang. Abay, umyan ka di dito'y balay? Saan lang umyan? Agyan dito yun. Anya, ay di nakman rabaga na kasta. Isun ti agsilid dita silid na. Umakartan ijay bangir asilid. Anya, ay kayat. Iso ti agirkon? Siyak ti ag-electric fan? Huh? Amom ka di, numano ti lambsam amaala ni mami iti retirement na, ha? Mano? 4.8 million. Nagdakkel mo't gayam. Kat siyempre, 60,000 iti binulan ti maawat na pensyon na. Ayos sige. Dito'y nga roden balay nga agyan. Naglaing ka nga agreklamo, kunamlan adda trabaho. Agpa-internet tayo nga roden Tap na makapag-game sakmatan. Dayta ti paglaingam. Nubayadan na amin na kuryente kas kadadanom, kan iso ti aggatang itimakan. Ay katayusan na bakit? Uray dito yan balay nga agyan, iti agnanayon. O anya mama, komportable ka kadi mo laang dito'y silid mo? Silid ko, kunam. Katwan,
Itata-retire kan, dito'y kan balay nga agyan. O di mo pa'y kayat, aircon dayto'y pagturugam. Kano silid jumat nga agasawa da ito'y. Itadmin akan ka. Kasano jay balay tayo ngay. Ay namamaila ko yun. May mayat dito'y apagyanan nyo. Taadda kami kinilakay ko amang kadkadwang kada kayo. Ayan ni Mama. Aday Jerwar, kasarsarita na jay bakit apada na apensyonada. Yan nakita tayo sa auditorium? Wan, aw-awisan na ni mama ang makimiyembro ijay asosasyon da. Saan mo nga ipalubos? Ibusendan tupay ti kwarta ni Mama. Talaga saan? Adda ka di kan ka ti ATM ni Mama? Tapay, an-anwam. Buludak lang mo ta. Imbag kan ka, take ikan na ka iti kwartam. Anya nga ikikan asasawam? Sige na, buludok kon. Uray 5,000 lang. An-anwam ti kwarta. Apayanas ka na maamuam. Isugal mo tumilang. Apay ti kunam jakam mo. Nagrigat ka na ya ka sarsarita. Awan kanyak jay ATM na. Addakin ko na. Iso ti makakaam mo nga agwid-withdraw. Ma, panagbabayadan iti kuryente. Mano, ti bayadan? 3,000. Kan mangtad kamutan ay iti pag-grocery mi. Mano, Gatas dagiti apo ko yung. Bagas kan mausab dita kusina. Umanay mutan ajay 10,000. kaano amaadaan iti trabaho nila kay mo? Jak amoy ti day tao. Nagsadot met ngagbirok iti trabaho. Madlaw ko nga min ngagmalmalumot nga games iti cellphone na. Day tangamin ti asam na nga aramidan, mama. Alan mangted kan iti pagbayad iti kuryente, tamapan kami agbayadon. Narigat numaputdan tayo iti kuryente, mama. Ay katwa na. Kanje pag-grocery mi pa yan Ay wun kayam. May samot ni ading mo aroni itay. Ay na, mama. Umay na kayo na dawatan iti kwarta dayjay. Di mo kadiik-ikan ta nagsadot. Nagasampay nga agsugal. Idulin mo day ta ATM mo, ta ang mga nulibasan ng alaan. Sikan samot taon ti agaw-awir kadagiti apukom. Ay wun nga roon manang. Ayan nga ni mamada. Aglablaba. Nimatlakay na. Agkulkulong ijay silid. Nay, apay, agsakit. Ay, agge-games ijay cellphone na. Di na kayat ti paisturbo. Kasano nga'y ma-enjoy mo ti retirement mo no kasta. Agaw-awir ka mo iti apo ka. Bakit? Anya day talutluto masidaan. Dinengdeng da ito Anya? Sino ay tagsida iti kasta? Daytoy ti kayat ni mama asidaan. Ay, awan ti mayat nga agsida iti kasta. Ibagam agumatang iti karne. Na, naglaing kang agreklamo. Sika kuman ati gumatang. Anya ti serbina nga agyan dito'y balay. Di aircon pa iti silid na. Iso tinagbayad iti kuryente. Kan gimatang iti gatas dagiti anak mo. Ay basta. Karne ti kayat ko asidaan. Ayan nga'y nilakay mo. Saan ka no amabisin, mama? Wano, di na kayat da ito'y natang asidaan. Jakman ammo iti day tataw. Iti lasod ti makalawas a panagyan ko dito'y balayo. Ado dagiti na obserbarak kada kayo nga agasawa. Anya day taanadlaw mo, mama. Ti kinasadot day ta asawam. Uwan nga ron. Day tamot ti problema kan kwa na.
Siya kami na tinagbaybayad ka na kiti kasapulan nyo. Iyak mo't agririri. Agam ad-addan samot ang nagbalin asadot day ta asawam. Pasensya kan, mama. Ibaon mo ngagtrabaho nila kay mo. Saan ang mabalin ngagnanayo na kasta? Padasak nga ibaga, mama. Ay, kayat konti agsubli ijay balay. Anya? Kaya't mo agmay-may sakay, jay? Asino nga'y timang kita kan ka? Amok kat akwartak laeng ti kayat yo. Mama, saan kamot nga agsaw iti kasta? Impay ko ti amin nga oras kan panawon ko idi kapigpig sa akpay. Iso nga ita. Kayat kuman mo taragragsakan ti biyag ko. Mama, O sarak jay pension ko iti panagpasyar ko. Gatangag ti kayat ko akanan. maawatak, mama. Di kay madanakan. Saan kayo abaybayan? Ngam kayat kumita nga enjoyan ti biyag ko kas may sa apensyonada. Hoy, tumakder ka man dita. Taabay. In kaagaw awir. Ni mamangay. Agawi den ije balay. Anya. Abay. Inong tam? Saan? Ngem na amuan na asadot ka. Oh. Amang nam na makalatan iti kwarta na. Agbiro ka ngamin ay iti trabahom. Tabyagan na kamimot a pamilyam. Ayan ni mama. Dumawatak man mo titi kwarta. Awan dito'y balay ni mama. Ilimang mo mananakon-akon. Panggasolina lang. Nagawi din ni mama. Pudno. Sus, di nak man lang sutan. Manungay tinadawat mo akwartakan ko na. Balatuan nak mo ta. Agyaman na ka, dito'y merienda ngayon sa ganam. Anya nga ay, agmiyembro ka din iti asosasyon may. Waan manang, nakapagdesisyon ako. Nadlaw ko nga main, akas lasaan da ka palubusan dagiti anak mo, amakimiyembro iti asosasyon. Iso da ka day desisyon para kan ka. Ay saan manang? Jak ipalubos nga iso da desisyon para kanyak. Takabaelak pa'y matday tang arabitan. Iso matday tati kunak. Ada mo tricycle la si Mardang di tasangwanan ti balay mo. Jay buredak ko dayta, ni Ronnie. Umay na kan sa bisitaan. Di ko na, umay nakit di dawatan ay di kwarta. Ay, syaklat tamot ti amuda atarayan no maibusan day ti kwarta. Una yun dagiti anak ko. Sige manang, mabit lang tamapan ko man kasarita. Ma, kwarta man. Awan pang gasolinak. Jak makapasada. Siya kalagarudan ti gimatang iti paspasada matricycle. Aging kakadita, siya pa iti makaamuamangtad iti paggasolinam. Itala ang mata dumawatakan ka. Ni Manang. Namin ano nga inik kami ti kwarta. Husto daytan akadadawat yu kanyak. Saan kayo nga ikan nga agkapsat? Aging gaajak makita ti panagpursigiyo. Saanak abang ko? Kan saanak apara pundo iti kinasadot mo? Unay mo't ni Mama Naya. Opat apulo atawan ang nagsaksakripisyo para kada kayo nga anak ko. Imbes asyak ti suportaran nyo, siyak pa'y laang matidawatan nyo. Mapanak man langan. No kabaalam ti agsugal, kabaalam mo ti agbirok iti trabaho. Apay, di mo ka din napanunot. Akabayatan ti panagis-istambay kan panakisugsugal mo. Adumat ti rekrik naak. Nga iso ti paggastusak. Iso ngagbirok kay ti trabahom. Tasan ka nga ikan uray sentimo.
Rigat mo tagbiro kiti trabaho bakit? Apay narigat. Ada ang karpintero matlaang. Ay katison Agpili ka pa'y laang mo. Nadagsan na itatrabaho. Awanen ti gatas dagiti anak mo. Ken awanen ti kanen tayo no saan kang agtrabaho. Kasano tayo ngay? Agaplay ka na, uray kargador. Ni ading Ronnie mo day tagbusbusin na. Mapanak aglogan iti tricycle na. Talibre no ituludnak ijay palingke. Agyaman na ka? Anyang agyaman? Di pasahim nga Di nakilibre? Abay ko mga ilibre ka. Agpasahe ka, taka sa pulak ti kwarta. Kunak man no inikan na ka ni mama iti kwartam. Sanak kanon ngay kan, aging gaajak maipakita porsigido ak ngagtrabaho. Agpadpadatan na. Ha? Sabagay. Pudno mo ti kinunan ni mama. Nakadependara kan kwa na itinabayag a panawin. Nakababain. Bueno papagayam, ditan tinagibusan ti may sama na napakasaritaan iti biyag, anay tampaw dito'y drama tayaw, Anyalaki din. Insurat ni John M. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agiyaman kami, itingkay panang tarabay. Anyalaki din. Ayan jay impagatang ko asabon tanaw. Nagpagatang kaya iti sabon kanyak mareng. Katuan, itaypay nga imbaon ka mapan gumatang iti sabaw a paglaba. Kabaw aba bakitan. Imbabaon na kaya mapang gumatang iti sabon. Nagmalmalam ka na kaida. Anya? Ay kabaw, di mo na mo ti sasawam. Si kapay ti daganas na ngagungay. Ay. Anya teraramida maring. Di ka lagbabain. Anya kumatiibain ka, tanaw? Dahil ta pa nagpadpadaom, kapabain. Makit kita tapusag mau. Apay, di mo kaya't ngagpapintasak, Ha? Si kamot lat makakitkita iti pusag ka. Imbag ko manon apo daw tapusag mo ko hindi nagrugate. Mabalin pa yan apagmulan iti kamutay. Ay di ka man nagsawi iti kasta si katanaw. Umay ka man kiday. Papananta. Ijay silid ta, Anya ti aramidin tayo silad. Ay kat mapantag wilding alak. Anya! Umay kan, ay sus, kartingam. Ay manjak, nagpudaw. Umay kakidain. Ala ka nanang, apay nga imay ka dito'y balay anak kabralaang. Ha? Ay, huwag nga agpaisaw. Ay sus, nakabraak laang gayam nga imay ditaw. Ay, anya lakit din ni nanang. Apay analipatan nyo tinagbado. Ay, apay nga nalipatak mo't nga agpaisaon. Ay, kababain imeng anak kaw. Sige nanang, kartingan nyo ti umunag dito'y balay. Ay, huwag na nakaw. Sintomas ti panagkabaw ti kasdingar aramiden ni nanang imeng ading kaw. Un nga rod manong Eric, ay nakababain. Nakabralaang nga imalatiw dito'y balay. Sapay la kumaata saan ako maraw ti panagkabaw ni nanang ading kaw. Sapay la ko mga rod manong Eric. Saan amaliklikan ti panagkabaw? Tanay, bakit kin lakayan dagiti naganak ta? Lalo lakay. Agreeing ka. Payaya maring. Tano lakay. Ay. Ay, sinang pagkamaring. Nangay. Agwilding ta, tano lakay. Manjak! Ay na di ka nagreklamo pa ay. Agwilding ta kunak. Manjak! Makabandog na ito'y bagbagam. Di mo kaya ta? Anay ko! Di mo pislin na ito. Nasakit, anay. Ay. Apay, di mo may diretso ti magna. Pari tanaw. Nakarokob ka mo itamagmag na.
Sinalbag kiday pare Agustin. Nagsakit. Kasla maisina. Day, Dayto ya. anyat inaramid mo ya, pare tanaw. Ay nanasam kami ni ti Wildeng ni Maring paray. Anya, wilding nga sasawang, paray. Amo ayan ni Maring ti agwilding. Ay expert nga Wildeng paray. Uray lang matukol ti Wildeng rad ko. Ay, mawata ka, unti kayat mo asawan, pare tanaw. Ay na, sana all. Ay makabandog tararamidan na paray. Naumak pa yan. Ano nyo tinitib ang manahok nanang? Ipasidak man kinitatang yaw anak ka. Agkakapsot nga may no saan ama kasida itinaimas. Ada yung pupok ko akawitan ni jilikodan ti balay nanang. Ison ati parachin nyo asidain nyo kinitatang. Ay na, agyaman anak ka. Hay, Mala, makaamu kayo na mapanmangalay ti manahok nanang. Tanay, agap apuraak. papanamaya eray kanak ka. Mapanag agtrabaho nanang. Maladaw akaon. Mala siya kung ti makaamu amapan mangala iti manok adaw-dawatag. Wow. Tinulaan ni Tim manok ti sidain ta Maring bakay. Wen, tano lakay. Agigup ka iti sabaw, tapno na pigsakalatta. Ay agyaman na ka. Makasidak manin iti naimas. Ay uray may sa tibakit basta nalay ngaglutaw. Ha? Anyat kinunam tanaw? Akwa. Di mo ikan iti sa bali akay papanan din bagak Maring. Di kaya't ko asawang uray may sa tibakit basta nagagay. Nagadupay la sasawam dita. Mangantakit dain. Agpapas ka mangan, tapno na pigsaka. Tano lakay, agriing ka. Apayaya. Sumango ka man kanyak lakay. Apayaya kunak. Di na ngarot ang likodan Sumango ka kuna mag. Di mo disturbon te pan naturog ka. Ay nahay, kadigdigos ka. Ay. Sa bali manin dayta. Nagbanglo at lakay. Uray niya ti bagbagam. Kitain na, nakasando Ay, agbado ka. Agwilding tangarutan no lakay. Ay. Di naksapala na inagpudot. Jack kayat. Ay, umikakitain. Nagadupay lang nga artim dita. Bayat kanto mo lang. Ay, manjak. Day, apayan, pare tanaw. Nakadumog kamutlatan. Anya nga tikit kita, di tadaga. Ay. Ay, nagatiddogan na sinay dayta, pare tanaw. Anyat pagparpariko tamaya, paray. Ay, makabandog tagwilding pare Agustin. Anya, kayat mo asawan, rinabii ka nga gwilding? Wine, nalabas ni Maring. Ay na, una yan, sana all. Ha? Hanya sana all, makabandog. Di kayat ko asawan, awan mo't problema iti dayta. Gapot agasawa kayo mo't paray. Huwin na nga may nagkakapsutak. Ay kat, agsida ka iti naimas tapno saan ka nga agkakapsaut, pari tanaw. Apay ti pato nanang. Ay, ipasidak kumakin ni tatang mau, iming anak ka. Jakmat masangot ang tiliw iti pataw. Nagadaw ti lalabaak. Imbagak ay asika ti agtiliw iti pataw. Siya kon ti agtiliw tanay. Makasidsida ni tatang mo iti karna iti pataw. Ingkay mang tiliwan iti patok nanang. Agkakaiwarada di taparaangan. Ay da, yagyaman na kadakaw. Jay kadakkelan ti tiliwan nyo. Tapadigwan daktulangan, nanang. Ay, umay ka mga nang tanulakay. Naimas ti sidanta. Anyat si Dantaya bakit? Adubo akar na ti pataw. Naimas. Ay naimas man ti si Danta. Wala kay. Naimas ti sidanta. Ay, sanak pa'y gaya mamabisin. Apay ngay lakay.
Ibagbagamit ay mabisin ka. Nagmerienda kaon bakit? Saan ako na mabisain? Ay sana mabalain tanaw, mangantan. Nagadupay lang, artem dita. Ay, manjak. Mangantan kunak mabisin na kaun. Ay, umuna ka na mangan ano kaya mau. Jakpay kayat ti mangan. Nay, imalatiw ka mo diti balay, tatang. Apay aya? Umaya mamakibuya iti TV, ere kanak ko. Anya? Adamot TV yaw kininanang, tatang. Apay adito ipay laeng balay ti pagbuyaan yaw. Basta, may mayat agbuya iti TV dito'y balayaw. Anya laki din ni tatang. Maawata ka no apay adito balay ti pagbuyaan yaw. Nagapa kayo laki day kininanang. Saan? Ha? Saan kayo ang nagapa kininanang, tatang? Saan? Liklik-lika lang ni nanang yaw. Apay ngay? Basta, no pag si Danak itinaimas ay sigurado nga da mapasama. Anya? Nakitam ni tatang mau, eray kanakaw. May itay dito balay, nanang. Apay aya? Nagtalaw samot ng tiyawanan ba'y na lalakay? Ay kunak man no nagawi din na di balay yaw. Nagmalmal man nagbuya ti TV dito balay. Napanan na nga ruden ngay da jalaklakayan. Amangan no at dalaeng di taparparangan, nanang. Agawid tumutlaeng di tatang. Sa pulendak ni nanang yaw, ibagam nga awanak dito'y balayo anak. Apay ngay tatang, adda ka di parikot yung kininanang. Awan, hanggang kayat kulang ti saan pa'y nga agawaid. Makamu kayo tatang. Nagapu ako ni di balay damanong mga irek. Di magasa la dito'y balayaw, tadyak pa'y kayat ti agawaid. Apay ngamin, alikliklikan nyo ni nanang, tatang. Ay na di ka nagdamag pa'y anak ko. Bala, ka man nagtimpla iti kapek. Sige, mabit lang, tatang. Apay ngay takala nga agaway tanaw. Ha, ay kuwa. Imbag man, tanalagip mo pa'y tinagaway. Agasam, rabikan nga agaway. Alas 11 itirabay. Baka turturog ako na. Ay, san kapay amaturog, tanaw? Apay nga'y. Mangan kapay. Ay, kuwa, nabsugak. Nanganam, tapay anapsugkan. Ijay balay da imeng nga anak ta. Anya, Ijay kamarin ti pagturugak. tapay nga ijay kamarain ti pagturugam kat addamad silid ta. Jak kayat ijay silita pagturugan maring. Tapay nga'y, Madal alyay-jay. ay sinalbag katanaw. Saksamat ti bagbagam nga alalya. Saan? Anya saan? Ala, ijay kasilid ang maturaw. Manjak. Ijay kasilid ang maturog kunamag. Na, di ka nga ron aglaw Saan ak matatulag? Ay, di ka unay ag problema. Kundi bakit mo, pare? Day talaki, day ti pagparpari ko tam. Nalabas ti kinalailo ni bakit ka, paray. Naranggas. Ha? Anya naranggas asasawang, pare? Jak mawatan? No jak makawilding ay nagkabel. Di na kun kasarsarita. Anya? Isualik-liklikak. Agtalawak to pa di balay. Anya? Ayun na yan. Ay di naman katawa mo, paray. Pag si Danak itinaimas ni Mareng, hanggang nagadumot ti pangibabaw ng nakanyak. Aya? Wan, pare Agustin. Jaklay bagbagaday takadakayaw. Ay, piman ka mga ano kasta, paray? Wan, paray. Ay nadimandeng ni Mareng nga asawak. Uray sana kung nga agaw awit, iji balay may. Anya? Ay na, ayerwaryo ni tatang yaw anak ka. Saan yaw nga ilamang? Saan mi nga iduldulin ni tatang nanang? Awan dito'y balay me. Ay nanap na panan na nga rudan nga ay. Natay samatan. Saan anatay ni tatang? Ay, amangan nuad dala na panan na nanang. Ay, hatak ni tatang yu anak ka. Diyak kaya tama po kawitibiyag ka. Nanang, matayak no jak makita ni tatang yaw anak ka. Ay, tano asawak sa dino tiyayan ma. Ay.
Ay natatang, adda kayong magayam dito kalapaw ni Tata Agustin. Idi pa'y kalman asap-sapulan na kayo ni Nanang. Jak pa'y lakayat ti agawid iti balay anakaw. Jak kayat ti manding abakit. Nanyalakit din ni Tatang. Bakit kan lakay kayon? Nagbasit aba, nagtinangguraan nyo kin ni Nanang. Anakaw. Ala, urnusin nyo ti bagbagiyong. Agkabawon ni Nanang, Tatang. Nasken ataripatwin nyo. Adon, dagiti malipatan na. Patsik amadmadlaw yung meten kenkwana dayta. Nakakaasin ngagsangsangit ni Nanang. Saan asumarsardeng. Aniya. Iso nga agawid kayon. Taurnusin nyo ti bagbagiyo. Awan mo tinaunag arason. Taapay apanawan nyo ni Nanang, Tatang. Ay na, agyaman na. Simangpet kamatlangan dito'y balay, tano lakay. Pasensya ka maring bakit. Mabanuga mo nga ngagwildeng. Anya. Uray nga minusaan tan akabailan ka ipili mo, mate. Agunget ka pa inudya maaramid ti kayat mau. Ay na, pasensya ka matan na, tano lakay. Lambing ko lang matday jay kat. Ay, I love you. Ha? I love you unang matan kanyak. Tapno pistan lakay. Wen maring bakit. I love you tao. Ay, agin narakop ng aroden at ano lakay. Di kan gumurgura kanyak. Wen bakit? Di kan kagura. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasarita ni tibiyag, dito'y drama tayo, Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Bulyesen. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kami, itingkay Panang Tarabay. Anyalaki din! Ay, wan gayam. Hali di inton bigat lakay. Ha? Ay, uwan mat bakit? Apay ka ni? Mapanta ko mamat agpasyar, ija ka barbaro apagpasyaran ni Jaili. Ha? Nabayagan anay yopen dayjay. Nga maging gaita, santa pa'y anap-napan. Ay, katuwa na bakit? Ay, talaga yan. Mapanta ah. Naipariperi ko matan ti motor itay. Iso, ti usaran tayo ton bigat. Ay na, sige man nga rod lakay. Masapak nga agrubwat. Ay na, excited ak nga agpasyar. Pasyaran nga tayo, matinton bigat, bakit? Ha? Holiday matinton bigat, sana ya? One month holiday. Special non-working day. Ngam saan tayo armor? Ha? Ado tinaurnong amurang. Isong aglabata latan. Aglabata pa iti kurtina kas kada sapatos dagiti ubing. Kun sapatos tamot na. Ay katuwa na bakit? No dahi tati ko na. Agpasyar tayo tulangan inton sumarsaro nung aldaw. Uwain bakit? Alang araw, kalpasan ti panangan tayo. Isaganam dagiti malabaan, tamasapa ng aglaba. Tulungan naktulatan ng agbanlaw. Ay na, nagpintas mata ni Jabanda lakay. Ijay? Ijay man o. Ado tinagduduma akulay asabong. Ay, katala ah. Mapanta ijay, ta picturean ka. Ay na, dayta ti magusto ak launay kan kakat. Amin apapananta pagpasyaran. Saan mo amaliplipatan ti panagpicture mo kanyak? Ay, wala. Ngala, isimpam nga ro ta blouse kan buhok mo, ta picturean ka. Sige, mabit lang lakay. Nakita ko man, timpos mo iti Facebook, hindi na minsan nga aldaw mare. Ti picture mi kanila kay ko, ijay na pan mi nagpasyaran. May man, ti ambiance iya na panan niyo. Kung naglakit din no, ti picture mi kanila kay ko tinapintas, mare. Ha?
Siguro, umapal ka iti sweetness mi nga agasawa niya. Ang mga no saan mo pa'y nakita ti post nila kay ko iti Facebook account na. Ti picture yo nga kikis iti nagpasyaran nyo kasta ka di. Ay, nakita ka. Nasayaat, no kasta. Umapal ka niya. Awan ngamin kas jay mo. Pudno nga da kaayan ayat mo. Ngam saan kayo met aswit iti public. Akas kada kami kanila kay ko. Uy, si kakit ni mat mare. Anya kaninday tangay bagbagam. Ay pudno ti bagbagak mare. Sweet nila kay ko. Kanayon nakpay nga i-post iti Facebook na. Kan, ada pa'y caption na. Ni bakit ko anapintas kunana. Si kakit di mat mare. Saan nga umdas na kita tapno ibaga masweet ti asawa. Kan saan nga ipapanakil na kita abanag. May anak iti tattao ti mga presyar. Sana si kati mga ibagbaga. Anya lakit din. Nagmayat mo tanti nakita nga impose mo iti Facebook, Mare. Ha? Di ka di impose ko a picture mi kanila kay ko? A sweet kami, jay na panan mi di na minsan nga aldaw? Anya? Siguro, umapal ka mata niya. Umapal nga ibagbagamot, Mare. Umapalak ata napan kayo nagpasyar idi holiday nga awan trabaho. Oh, host, ti ko namkit de, umapal ka iti sweetness mi nga agasawa. Uray ti post nila kay ko. Kitaam. Anya? Sinaklot-nak nga ro, di dyan na panan miya nagpasyaran. Sa kami nagpa-picture iti stranger. Nagmaya ti picture mi jay ko naktumat. Ay kat, nasayaat ka din o kasta, Mare. Angam nila kay Mau. Sana kasta niya. Sana ka pa'y amay post iti Facebook. Siguro, ibain na kanila kay Mau. Uno, saan nakakidi nga ay ayatan nga asawa na? Or ada sa bale a babae na? Iso asaan nakaamay post akas iti aramidan nila kay ko. Anya lakit din. Kasta timbaga ni Rita king ka, bakit? Wan lakay. Saan nak kanu ay ayatan? Iso nga saan nak ama i-post iti Facebook. Anya lakit din day di arita aya. Apay, day tayo ti pangibasaran. No ay ayatam ti asawa mo no saan. Anya laki din. Amomotan ni Mari Rita. Amok ti ugali nila kay na. Iso asaan man nga ibagabaga ni Rita? Asaan ka nga ayatan? Gaputa saan ka maipost iti Facebook? Ha? Anyat kahit mo asawan. Nalaing ni Tirog. Ni Tirog pa ilaang may ti ko nam. Agdudo mati babae na dayay. Kundi post mo iti akin ni bakit na iti Facebook. Tapno saan na madlaw ni bakit na malaksid king kwa na. Kahit adapay ti daduma babae iti biyag na. Anya? Woy, wagas na mo iti adag iti kinasweet na kin ni bakit na. Tapno maidulin na ti arabid na. Inya laki iti. Ayen, ni Rita, talagamat na niya, dangaan niya. Ay, imbaga na nga rod kanyak asaan nak kanu ay ayatan nila kay ko. Gaputa saan nak kanu ama i-post iti Facebook. Kani imbaga naman na dayta kanyak, nakunana pa yung umapalak kano, iti sweetness dang agasawa. Anya? Ang, Apo, adanto pa'y amok at chicks ni Tirog, iji ili. Amok kamin di boss ti chicks na. Iso nga magbagada madlakan niya. Anya? Kunaklakit din no nila kay ko laang ti makaamo iti dayta. Oh, kita man. Amo matlagayam nila kay mo. Iso asaan man napakampante na niya Rita. Nga orin na lang mapanibagbagay ti tao. Nga ado ti umapapan iti sweetness da nga agasawa. Ti sweetness mo ti agasawa kat saan ang masapul nga ipopost iti Facebook. Tapno laang makuna perfect. Ay, true. Pudno ray tamari. Sana ti social media ti pangibasaran iti kinapudno ti tunggal maysa.
Anya day ta nakakabil iti paper bag nga imet mo lakay. Ay, kwa, dress day tayo parakin ka. Ha? Nalabsak day tayo naka-display di ili. Isa ginatangkon, aparakin ka. Ay na, agyaman na ka talaga lakay. Talaga asweet ka launay kanyak nga asawam. Ay, una. Apay kid dinasaan. Wala, mapan mo ipadas ta picturean ka. Tapno ipost ko man iti Facebook. O sige, mabiit lang lakay. Mapan ko ipada si Giselenta. Umare, si kamat gahayam, anyat gatangam. Ay, sa anak agumatang, mare. Umayak la ko maagload. Ludam man tinambar ko, mare. Ay ketwen mano ti ilod ko mare. Sa nga gasot man, mare. Tapno pang makalawas alod. Imayak agload ta ipost ko manan ti picture ko itaan nakadress. Ha? Nakadress? Wen, mare. Ada nga min ginatang nila kay ko address. Nagpintas si ka. Ay kat nasaya at ano kasta. Umapal ka manan. Ta saan nakapay amay gatangan ti boyfriend mo iti dress mo anapintas. Kan, saan nakapay amay post iti Facebook. Anya lakit din. Oray sa anak nga ipupos iti Facebook, basta lakit ni saan nga agbababae ti boyfriend ko. Ha? Anyat kayat mo asawan? Paliiwam ket di anay mbag ti asawa mare. Amangan ket di mat no day ta kinasweet na kin ka ket wagas na laeng tapno mailimod na kin ka ti aramid na. Ay, saan ka nga agsasawi ti kastamare? Diyak kaya ti tabas ta dilam Salbag ka? Oh, apay akas sa tilang amare. Kasla kalkalpas mo nga nagungot iti kastaon na ya. Ay, dayjay man abakla. Awanan bain? Kunamla no ammo na dagiti bagbagana. Ha? Apay, anya ayat imbaganakan ka. Imbagana kit den, nga mangan ka no ti kinasweet nila kay ko, kit wagas na laeng, tapno may limad na ti aramid na. What? Ti awanan bain? Di na pala ibaga nga umapal iti kinasweet me nga agastawa. Ay namare, budno ti imbaga ni baklakan ka. Nita, may sakamot si Kalinda? Kat, budno mat gamin. Ti kinasweet nila kay mo kan ka, saan mon amadlaw nga da babae na. Isu akas taunay proud ka kadagiti ipopost na picture mo iti Facebook account na. Nga oray mula iparparamag iti tattao. Anya? Agasaman, ibagampay kanya ka sa anak ngay ayatan ti asawak. Gaputa sa anak ama i-post iti Facebook. Amangan no si ka, ti saan ngay ayatan ti asawa na. Adda nga min ti ub-ubing at chicks na ija ili. Ub-ubing nga amang ngam si ka. Agpudno ka man si ka, tirog? Ha? Anya ko matipudlokin ka. Apay nga do ti mangibagbaga nga adda kano chicks mo ija ile. Chicks nga ibagbagamot. Anda ayamat. Asino ba tinagkunay ti dayta? Aduda nga rod. Iti kinaaduda. Saan paikit din ang mabilang. Agpudno ka. Anya lakit din bakit? Iti dayta kinapintas mo, isukat kakadi pa laang. Nag-sweet ta nga rod iti Facebook. Kanayon ka pa nga ipost iti Facebook ko. Anya? Iso nga amin na kita madamdamag mo iti agduduma a tao, saan na pudno na ita? Ti ko namkid day, umapal da lang, ta sweet tang agasawa. Iso da ngamin kat saan? Kas tila na ita. Sapay la ko matapudno day ta nga ibagbagam tirog. Tano saan? Amangan no bibiyag. Anya? Oh, apay kasta ti panangkit-kitam kanyak si kamare. Kas kala kumilaw iti panagkitam. Sa anak man akasarsarita si kabakla. Di ka pa may tayab ita amadama ti bagyo. Anya? Poonay matan ti panangidadanes mo kanyak. Anya ayat ti basol ko ken ka. Tapno ammom anya.
Sinaludsod ko nila kay ko, may papan iti bagbagayo kanilinda nga adda chicks na ijay ile. Ngamti ko na, awan. Ha? Ti ko nayo kit day, umapal kayo lang amin iti sweetness mi nga agasawa. Umapal kayo, gaputa saan amarami dagiti asawa wano boyfriend yo, ti aramidan nila kay ko kanya. Oh, come on, Maririta. Tapno saan ka agumurugura kanya kiti kasta unay. Umay ka iti balay mi inton bigat. Apag iso Sabado inton bigat, mare. Tanya ko mati mapan ko aramidan ni Jabalayo. Agtong palkay ti bagbagak. No kahit mamakita, ken maamuam ti pudno. Wan nga, bakit ko anak kapimpintas? Marabyanak ng agawid inton rabi ha? Ha? Taapay? Sa dino ti papanam? Ada kami nagsasaritaan mi kadag iti kumparek. Agsyat kami man basit ije balay danton. O sige, duday ta ti kunam. Agluto kanton ha. Manganta apaman na sumangpetak. Wen ka di lakay. Di ka madanagan, tadamanan gift cookin ka no sumangpetak. Kunam day ta namnamaak day ta lakay. Wen, amumatan. Santo Apolos agbaliw ti kinasweet cookin ka. Ti kinasweet ta nga agasawa. Imaya kon ta isumot lang awan kadwak ijabalay. Anyat ibagam. Kaya't masawen, awan pa'y ti asawam. Awan pa'y tanak ko na itay bigat amarabyan nga agawid ita. Kunakun ket. Anya? Mapanta ije ili, tada na pati nga ipakita ken ka. Anya ka diti ipakitam kanyak. Di ka pa'y lang nga ibaga itan. Manaktak ka mat iti oras. Maminsan lang mo ti panangawis ko ken ka. Maamuam ti kayat mo amaamuan inton madamdama. Naparte ka kon, honey. Wan nga ron, makita iti langam. Pangaasim. Itulod nak ejay dagus kwenton madamdama. Sakbay nga gawid ka. Wan, itulod ka talaga. Mabalin ka di mo ta saan. Wow! Just wow! Rita, Awanan kayo itibain! Kasi kamat a babae. Amuampay nga umuna no siya asawa ti lalaki a sumursurutam, sakbay a patulam, mawatam. Anya? Nagawan abain mo! No bilang man tasawam dayto yung lalaki. Iso ti awanan bain. Iso ti pang ipapasa mi ti pungtod mo. Umana ti amin. Ti kunana kanyak. Nabayag ka nun abalo. Nabayag ka nun anatay. Ti asawa na. Anya? O ala, agsarita kayo. Awanan ka itibain, sikat tirog. bakit? Pangasim, gusto ko mamatay na. Isumat lagayam akas taunay aswit mo kanyak. Gaputa damat gayam ilamlamang mga ramid mo. Salbag ka! Ikarik, sana na maulit na jay. Ibagampay iti babae manabayag ka na balo. Natayak gayaman sigon iti istoryam. Pangasim, bakit? Gusto na. Kastaw na ya panang ipampanakkel ko kan ka. Gapo iti kinasweet mo kanyak. Ngampun no matgayam ti ibagbaga dagiti tattao nga na chicks mo. Ha? No saan nga insuro ni bakla ti kanayo na pagsarsarakan yo iti dayja chicks mo? Saan kayo pa ya matiklo? Saan kayo pa ya nagsardang no bilang laang? Salbag ka! Siyak ti mababain ka po iti aramid mo!
Anya, mamatikan iti bagbagat iti tao, Mare. Mare, Ay, kasta una nga pampanakil mo, ti kinasweet yung agasawa. Nga ore mo la ibaga ka na kami, nga umapal kami lang amin. Ang anya nga ita. mamati akon, Mare. Ay, naglaing day dya ati Rog. Isumat lagayam akas na unay akin na sweet na kanyak. Tagayam, wagas na lang tapno may dulin na ti duldulin na. Ay, tiyawanan bain. Awanan ba na talaga? Anya lakit din. Tay maganapay gayam iti chicks na anabayagan na balo. Agasem dat. Nagsakit na talaga tinakam ko iti asawa. Gapo iti kasta ngayong bagbagana. Tsaka mo no aginggat ka no ti sakit tinakam ko. Now you know. Asaan nga amin na sweet kat napudno. Tidaduma, aramidon dala awagas, tapno mailimod dati kinachikboy da. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki din! Agsinatan, Fredo. Di na man rabakan iti kasta kami. Seryoso ak iti bagbagak, Fredo. Saan ka nabrabakan? Ang maapay ami. Amo ba't mo ko saan ti panagahet ko ka? Ay na, mabagbag ka lang iti relasyon ta, Fredo. Maumuma akon. Ang apay. Kat mo ay ayatin ka unay-unay. Iso arod adi ka palubusan na mapan iti kinumpurmila dita. Kanayon ka pa kumustaan. Dahi tangarod, di pa kabagbag ka lang, Fredo. Anya, di mo kahit tigas dyan. Ay na, makapauma nga rod. Agasaman, tunggal ada pa panak, masapul nga ibagak no sadino, ken no asino, dagiti kakadwa. Masapul pa'y a minutos nga agap-date ken ka, with matching photo pa'y approve na. Kurang nalangan, ultimo pa nag-CR ko kat masapul nga i-selfie, tapno ada may pakitak ken ka aprueba na. Iso man po dita, lipatan na kon Fredo. Tauray anya ti aramidam, talaga adikan kaya. Hey, apay Fredo? Saan mo ta may drawing na tarupam? Paray, nasaki nga ron tarik nak. Nakiwin naswas kanya ni bakit ko. Kasta ya pare. Huwag paray. Ay, amangan agdan nang isukatan na ken ka akano, wano foreigner. Anya. Uy, ket adayo ana tataer ngem sika. Ha? Ken adayo ana sing-singpet ngem sika. Sige nga mo pare. Masaksakita na lang arudin karumpay lang mo. Mamam lang ko ma pare. Kasla mapispis iti puso. Nasakita talaga. Ay, pasensya ka na pare. Angam, ibagakan katipod na. Anya po no pare. Nalabas kan tumat ngamin. As in, grabe. Ura sino kami na babae, mauma iti ugalim. Kaasi ti babae kan ka. Kasla awanon ti freedom na ken ka. Gaputa masapol amin nga aramidin na. Kat ipakada na ken ka. Saan kami nakasta, pare? Ikamot iti freedom na ngamin Ure nubyam di tao. Saan mo atanggal ti biyag na? Anya lakit din na ya. Uwan pare. Isa pagadalam na ita. Kat agbalbaliw ka kuman. Mayat makapasyerta no kay kayat ta, friend. Wen nga rod, friend. Saan akas la idi, masapul ipakadam amin kini Fredo. Ay, wen nga rod. Si kamot ngamin, Trina. Submissive ka unay kan kwa na. Gapo nga rod tako nak no ay ayatan nak. Nga bisit maggayam day tanga ayat. Pakaalak lang iti stress. Anya lakit din.
Mayat ti mainlab no itinasaya at atao saan akas laki ni Fredo. Ay, sana bale. Panakawala akon iti dayjay a lalaki. Ay, buong nga talaga ti ulok dayjay a tao. Sana bali? Tinapatag. Naragsak ka itan iti panagbiag mo. Apay, anya ayat ti kahit mo ibaga, Julius. Agayatak namin iti gayim mo, Trina. Ne, kat, apay nga ron asyak ti pangibagaam ngay. Riknak ayamon ti rikna ti gayam ko. Saan? Matlagayam. Apay nga ron asyak ti pangibagaam ngay. Tapno tulungan na nga agaram kan kuana ah. Ang lalakit dinaya. Nagsungit ka, Trina. No sungit di ka nagpatpatulong kanya. Anya? Ay, sika talaga. Tulungan na ka din ah. Anya ngay ti maitulong ko. Amangan kit dino ni Trina ti tulungak amang busted ken ka. Nagkasangad. Seryoso ak iti ibagbagak. Pangasim ka din ah. Malawanan. Ngamsakbay ti amin. Bilinan ka nga umuna. Di mo paspasakitan ti gayem ko ah. Uy, ikarik na ita. Pare Fredo, nakita mo ka din ti post ni Ami? Kasano ang makita? No in-black na. Ay, saos. Talaga gayam nga, indilit na ka ni ti biyag na. Huwag nga ta. Anyang arod nga ito maramidak. Talaga kasta, ha? Anyang arod nga eh. Awatek lata na. Una pare. Awan mo't langan ti maramida, magaputa adan ka ayan-ayat na. Ah, Talaga nga insukat na kan. anya. Iso a panawon mo ten, tapno agbirok ka ni ti sa balay. Anyan. Talaga gaya mga awanan tinamnamag. Sinubyan kami pa. Awanan na pare. Indilit na kangaroda ni ti biyag na. Iso adi kan mang namnama. Talaga gaya mga sukat na kami. Ay, kat talaga akas tala ang tibiyag, Fredo. Anya nga rod, kat adan na magpitik iti pusok. Unay kan. Nakiayan ayat ka dagos. Di nagbut inuray ang makiliw-liwag iti sakit tinarik na. Kapo iti panagsina ta. Adamat tanday taken ka. Apay nga min, adi ka move on. Ay na, kasta nga ron unay ti panagayat ko kayong ka. Iso na rigat ang may liw-liwag ti saem ngayon pa mo kanya. Apay kami na lakiwin naswas ka kanya. Oho, adula amin. Ay nami, numabalin na ko ma. Ituloy tatyan at Fredo, di nakman reng-rengan. Napunasan ti panagayat ko kan ka. Awanan apulos ti mariknak kan ka. As in, wala, no more. unay mo tinanagkasang tikastay. Makapasahir na iti balikas mo kami. Kasano, kat di nakmat ngamin inggaan. Imbagak lang arudan nga awanan mariknak kan ka. Mami, please, give me one more chance. Di mo aya maaw-awatan ti ibagbagak. Anya lakit din aya. Panawan ka man langan. Kat pangaasim ha. Di na kon disturban. Pagtuto ko may tinakapigpig sa bahay. Uray malayo sa amin eh. Ape manan, pare Fredo. Siya kung kahit agpiyag baray. Talaga at din akong kahit namin. Gusto nga uray aglayos dito lugar tayo gat may raman tayo. Ay, di ka mangiram-raman ah, pare. No naumakan nga agbibiyag, agin enjoy kami pala. Anya, Iso mo, no da ita panang waswas ni Ami iti relasyon nyo ti makagapo, at da solusyon na rita. Mang panunot ka, iti da dumaawagas, tapno makalipat ka. Well, pare, tano da ita akanahin ti pampanunutam, ay awan ah, kasi ka lang. anya nga ron nga itaraminag. Iso nga rod ako nak, ngagpanunot ka. No kasapulan nga agabrod ka, aramidem. Tano agabrod ka, makatagad ka. Kan makailiw-liwag ka pa iti sakit a marikrik nam. Paray,
Kasano makapagpanunot ni Ami kat makisinubyan kanyak. Di ka namang namnama kunak mat. Ngamin, adan nobyo na kunak manan. Kat amang ano dandani pa yan ti kasarda. Anya? Sigurado ka di iti pangadang mo, Ami? Makiasawa kan? Wen isumat lang matiturong na. Sa bagay. Wen, Trina, iso nga awanan ti babawi. Nakaikadda nga kon. Sigurado, masakitan manan ni Fredo. Bayamon da dya, Fredo. Makamumatan iti biyag na. Jak mat imbaga nga ibalod na tirik na itinapalabas. Sa bagay. Ngam sigurado, inton maamuan na, adumanan a drama na. Ay kat talaga matakas dyan na day dya tao. Limalakyan nga ado ti drama na iti biyag na. Uray bas ti tabanag. Pagbalinan na a big issue. Anya lakit din na ya. Oh, si kakadiday ta, Fredo. Wadre na. Siyak na ito ni Fredo ang nagwapo. Presko ti ahin ah. Siga magam rin na. Di ka maangaw. Amo kung ti ugaling Fredo. Kat, kumusta ngay? Nasaya at latawad. Nasaya at ano kasta? Kat papanam ngay? Ipagpagnak na kiti papeles ko. Agaprodak ngamin. Ay, wow! Tumayab ka gaya man, Fredo. Wan man rin na. Barang patirik na kinaami ko tumayaban. Ay, Fredo, waya-waya amon day tabagim itinapalabas. Gaputag kasaran da ami kini Julius. Anya, agkasardan. Wan, iso adar ayam pa iti kasarda, sakbay kang ag-flight. Anya, pagatindaran da kiti kasarda. Nagloko kan. Masakit anak lang arudan. Karkarhumpay lang. Anya lagi din. March, talagang ay papati kong taga-abroad. Hindi pa lang amin nga bagbagak kan ka pare. Di nakmat dengdenggan. Talagang nag-abroad akong pare. Langro na itantag kasarin dami kanday J. Julius. Oh, agkasarda gaya man talaga. O pare, ni pailang Julius. Natatairak pa yung tiday siya. Angam, natataer ni Julius para kan ni Ami. Pare, Ay, alas, Poston pare, hindi ka nagsangit. Sana may bagay kan ka. sigawal pare. Binagaya na yung sinangit. Irurur ko lang ti sakit ni marikrik na kumay. Mala, irungaab mo nga rudan pare. Ang maudi ko man day ka pa nagsangit mo ha. Kasi ka lang, ibalod mo tirik na may tinapalabas. Talaga ba iti panahonan niya, Ami? Adan anak mo. Wan nga rod, Trina. Katsi ka, awan ka di pa iti plano, mamakiasawa? Awan pa nga rin tinakariknak, iti ayan. Anya? Amangan numabakatan kan abalasang. Kat anya nga rin nga iti maaramidak no kastaman bilang tigasat ko. Sa bagay matkit di Gamay na, nagrigat yag may maysa, Trina. Basta. No anya tigasat ko di iso. Aping agkatawa ka ngay. Anya nga tano, da kayo ka ni Fredo, ti agkatuluyan. Anya? At gaya mo anak mo, Ami. Katuan isungarod anak ki asawa, tapno maad na anak iti anak. Sana all na lang. Na, Ikaw ngamin. Insina na kidi. Luti na ko may insina, hindi. Data ko mati nagkatuluyan ita. Ang mga nuliman, tanlakta ko ma. ay na, Fredo. Tawanan tinapalabas.
Iso asar dengan nakman meten? Ay na, mangirito ka man nga ro iti balasang kanyak. Awan matiretok. Alam na mi, di padam kumaan na singput. Awan nga rod. Apay, awan na pulos tem amo mabalasa nga ya. Apay sika. Awan ay ati am mo mababay. Ay gut, ado ah. Ado madlagayam. Kat apay nga rod apilitan na kamangiretokan ka. Mangkita ka mat iti balasang nga armam Gaputan na saysaya at lata no si ka mismo ti mga mo iti galad ti babae nga armam. Asawa nga tan aday di Alfredo, iso akas taunay ti panang pilit na kan ka amangireto iti balasang? Ay, marurudak man iti dayja lalaki. Saan pa'y lagaya man nagbalbaliw? Katbayamon Apay dayjay. Diyak gayam na lagi pa. Sika kumagayam ti inretok. Anya? Kati sumat, amang ano compatible kayo iti tunggal maysa. What? Ayan na yun, ireto mo kanya kami. Ay na, awan nga Rod Fredo. Adda, di mo lang amin kayat. Ay, adagayam iretok ken ka Fredo. Ha? Agpwesto kami? Wan, adagayam ni Antik Abalo. Mabalinday jayan. Anya? Wan Fredo, awan matan ni Uncle. Iso anawayan ni Auntie. Anya? Kamat, nagirito ka saan mo, jibalo. Iso lang nga Rod ti mabalin ko nga ireto. Di ka nagsapul iti sa bali. Anya? Wan Fredo, apay, di mo kayat. At dapat dagiti kakasinsin ko nga anak na. Mayatan day jay. At dan instant aputot mo. Uray di kan agrigat nga agiputot. What? Pare, lalabos mo da diyang ami. Irit-rito na kintigan niya, kaya balo nga ikit na. Apay nga minapilitam ang mangirito. Kat awan nga ron di mairito na kin ka. Oo na yan, di ka sa biyag. Apay, masiksikuran ka ngagmay maysa. Huwag nga ron. Tsak lang yung taon asawa na kada tayo nga gagayam. Ay, talaga kasta pare. Sa bagay, boring niya. Sapay dakkel di balay mo. Umayat kumamat na da asawa ken putot mo. Tapno adamad agnal nga lawangaw iti malamansyon na balay mo. Kunada nga ron nga awan serbi ti dakkel a balay. No awan mo't agtambli-tambling nga ubeng. Nita, karoon na pa yung lahat. Ay, ako mga minti, irito yung kanyak. No kayat mo pare. Adda di kasinsin di bagat ko. Insina nila kayo na. Arig na mo ti single and available. Ano yan? No, agirito kayo. Hindi ko balasa nga. Tapno awan ti parekot. Ay, kung naglaing na ita pare. Ang ti kayat ko asawan, di ka agganat. Dumteng tulak ti babaya parakan ka. Kurayam lang. Di ka kadi agapura. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, anya laki din. Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.